a salu na lua nei pe o sa le sata luai na mata ai le tatou mata upu whasolo tu sai ma le tatou whainga malanga le nei tau sanga. Na tatou tala noa la o le mata upu whasolo e whaulu tala ina e whapea o le identity o le oe. Ia, whasamoa ina inisi o le lo FAASINOMAGA. O se mata upu e onga onga. Onga onga no na taua. Onga onga no na mo mia o na e malamalama iai. Ona o lo tupu anga. E whapea ona pesoa soani e te malamalama i ngā soronga o le soifua moro wola. So, o le tatu mata upulana na o le aso nei, la tatu wa mata i se whapea o le our origin or our beginning, po le amatanga. So, aila inisi upu e whawhaingo fie pe ina ia lava ine maanga upu nei o identity. O mana tunatu lea pe ona uta ua i le lotu a fiafi. Le asata luai. Ila matau tia o le tūranga lea wa iei SAMOA. O matua matau tia o matai le se lau mauna tupu. O se lau mauna tupu matai. Ia o te tupu wa e ita i SAMOA. O mene o matai o le whaia hea ia a inga. O e maua lunga i so se a inga. E o foi la i tu tonu o nuu. E matau tia le alo ia o mene o matai. Pe o la tou ia e puipuia e vaia e tauteia ia le nuu ma le nuu. Sa iei le mamalu. Sa iei le whauunga. O te waaila le nei vai tau o le se lau o tele ia la fasini lo te mawhau. Ia o isi wa te tolu, te wha, te lima suafa o ave iai. I wonder, pe ngā whatia le malosi wha tangata o na tausia ia le responsibility e lunga o nei suafa. Ia o lo na wonder wha whaiwhi au. O te whasiringia i lava. I le whanga solonga lewa i aile soifua ma le o langa o tātou. E le ngā o SAMOA. I le lalo langi a toa wa manunu whawai o nu. O walu masina e leo to i aise presidente i le panona. Leo aise malo. O la lava e pūlea e minsta o no fua inga o tuanai. O wha mawai le paramia o New Zealand. Le aise malo o toe mautu le nei vai tau. O manunu me umba. Ia tele foi la fasili. E o foi a SAMOA o manunu me umba. Inu, a inga. Le mautinoa, le aise file mu. Tele aina ane tusi lima. Tele ai ia whaitionga. Pe ave ai so i lea ma lea. Patone nganga fe au le aso nei hopefully after you hear this message you'll be able to understand the origin of all these problems. Atonu e, o le langona po le tatalo, atonu e uma le asane, wa amata na e tau mana malama, i le mafuaanga o whawhita auri, uma ia, uia i tātou le rangi nei. A wai ai le mafuaanga, e le teite ia tupu me ia.
There's a beginning somewhere. There's an origin somewhere. Amene. Iai le amatanga o me uma. Ia wal me alneo o matai ia e fi o tono iai le upule identity. Le tu pai o I o mātou pilong ia ai, o mātou pilong ia ai, a tala le ngafa e su e ale mea te sawai, amene. E su e lo identity o whea te sawai, o ai lo tama, o ai lo tina. E te au i le suafa le pe e su e lo identity le au i suafa Samoa. O le winga na no amata mai ai, i le mele o tupu. Pai le upule nei o le identity. Pa mai stala le parangi is a personhood. What makes you a person? O le me whawai o e avea o se tangata. O whai taua wape, wai maangai a wai sia mea. What makes you a person? A childhood, what makes you an adult? Identity, whamatalaina i upalangi, personhood, image, likeness. Na upulaitina. Ai na ufangaina na e whawhesili. Simple questions. Sa matu tala noa i le fiafio le sa. A ma whai o na tātou tali ina whesili e whaingo fie. A matalona e malamalama ma e loa. Le winga o le upule o le identity. Silmo mua, who are you? E o whesili o le whaonga ina nei, ve singa ia e tupu le laurangi. Who are you? Don't you know who I am? E sao? O upu ai e su e ai lo identity. O upu foi e su e ai po ai oe po ai le pulenga ia oe amene. Aya? First question, who are you? Second question, where are you from? Whensawai. Oi kene no me kusawai. Pamatalaina e sesi, where did our universe come from? Where are you from? Third question, why are you here? Why are we here? I say, I'm going to look. I say, okay, I'm going to go. I'm going to go wood tradition. Amen. Why? And the fourth question is, where are you going? Get all men and carry it. Maltala tus paia wa umana to faina e ele aso fana wa ele aso e kaputai. Ele aso te fana wa e foi aso e te otiai. Alona winga wa uma ona fatu langa me uma e oa ia te oe. Le mea te aru iai, al fisili, e te ilor mea te aru iai, tu atu o le oti. Whara fisili e mawhai ona e fisili. Ona, mawhai leona e malama lama. Po ai tatou. These questions can only properly answered when we deal with origin. Pau o fisili nei, pato am whai ona e malama ai, pe am whai ona tātou talanoina le amatanga. Where everything started from, when amatai me uma. I le fionga le tua, in the library of books we have Genesis, peo tu spaia. Pa mai o le library, o le meleta o le library of books. E le tasi te tusi. I tusi tu singa ia wa iai le tu spaia, i le tu spaia.
Wa yei le tusi leo kuta uo kenese. Genesis simply means origins or beginning. Kenese whaingoa ina whaingo fie o le amatanga po le mea mafua ai me umma. It is obvious this question cannot be answered by any human beings. Amen. Paingo fia ona e mamarama e me fai ona tali e stangata ola, fesili ia pe ai fai tau al tu se kenese. Aisia. Rangale eise so kako ngaola, kimi nga. E iei mana tu e o ai a mose. Ele iei mose el temi na. E talai ai le atua ona, iei lea le vani manimo. Amen. There was no Moses when God spoke, and there was the heavens and the earth. Amen. So fisilai ai lema fai ona e mana malama ai mai le ai fa le tangata, po le mafau fa le tangata. E ao na iei se fesili ate o e po fea a mata ai mea umma. O le mori mau le fionga pa ia a mata mea umma ile atua. Hallelujah. Hallelujah. Olo tatou iei le lalolangi, historians record what people have seen or experienced in the past. O la tou ia tusia le talafasolopito o le lalolangi, e la tou tusia ia mea sa whapea ona talatala mai e istangata po ni mena la tou vaia. Well, there was no historian when God created the heavens and the earth. Scientists observe what is observable now and suggest how things may have begun. O mai lau scientists le fe mai e leise atua, ai lei fe mai o mai e o lato findings, observations. Amen. Aya? Eoe. See, but neither group can tell us why it all began and whether the universe as it exists now has any meaning. Ele me fai le vaenga le tusia te le fasulpito, ele me fai e scientisti ona talia le fesili, why are we here? Amen. Ele me fai. Ele me fai se I longa tatou te fesili I le na faya oe, ma le na faya. Te foi teimi o tatou tala nono, tala no le principle o inventions. Ta malo sa faya le pure la alea. Ai le faya le pure la alea o leva na il mafau le ato le pure la alea va ia asesi la langi va ai le mafau. Amene. Wana ngata malo le sa faya le mele. He has a vision, he saw before anybody saw. He saw something in his mind. He saw the use of this thing. Amen. Exactly, it's a simple, obvious principle how God created the heavens and the earth and how God created you and me. Hallelujah. Le iai se mea whenumia I mea uma pongi sa mea uma. Amene. Ta iai le tua. Ta iai le tua pa ia. Le atua sisiri esi. Le atua le stangata e pepelo ai. Le atua e ona me uma. Le atua e whaavavau rava. Le atua na te sila fia le I unga mai le amatanga. Amene. Philosophers can only guess at the answers. They speculate about the origin of evil. E tau mate, le au filosofia, ia le me mafua mai ai, ia le leanga. If you jump on the net, you will see a lot of things. Po fea sa wai le leanga. And why there is so much suffering in the world, but they do not actually know. Tele whamatalanga, tele whaitionga, tele manatu, tele ia tala, ai le aima sesi I loa.
po fea sa waile leanga. Amene. Amene. Pero tu si ena i opu a. Na e whaamatala i le tala fo ngele. Fea sa waile poto. Mai na mawhetau whasiri atu i po fea mau i le poto. A wha mai le ai. Whasiri atu e le ai ma se si e lor me sa waile poto. Ranga ese ale poto ese le ata mai. There's a big difference between wisdom and knowledge. O le meka o le poto le sa i le lalorangi o le poto na le atua. Amene. Le poto le lalorangi ai alu ngwese sa umauti kri se fulu. You have knowledge. But none know you wisdom. Amen. Ke saula mauti kris o le mea ka o le nari wa tumuro mafau le knowledge. E sauloa e alu e whainga aluenga manista ngata o lewa na whainga aluenga. E laku e sa whai ma le pusa knowledge. A mainga le kokongi e lai ki ko e vai mai le knowledge alu e sua se me ke le kokong. Amene. Amene. A o le wisdom o le atua. Pe iai se knowledge pe le ai. Wha mai o i ke au ngai. A e wha maongi mo kausanga e kou se fulu. E iai are kei mi mo oe. Amene. Wa ai ma kau kia le rangi le knowledge. Ka vidi va pe. Ta fa ya la utala I think 5 years ago. Le ma kau kia le rangi le iai mo kai kai. Le au ka vai iai, Australia ia ko for kausanga man kai kai. New Zealand ma ma vesi o ka pe o le alu pulfanga ia te sinta ia le ufa ma vai le umalta. But my South Obama, people were impressed with the knowledge. He's the worst president ever. Study, read. Obama is the worst president ever in the USA. He's a man of speech. Amen. A mea ia le rofi e la rangi, a mea ia tuli e la rangi I lo fai ai. Ale ai ma se mea I ule lei. Amene. Langa e o iai le pule mea uma. Wisdom can only be found in the fear of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Melana e kere tu susinga philosophers o fai tau al mea lea. Eleni o manatu mea ia tala ia al toino David Pawson. Langa ia lea su enga all the philosophers. And the proof of that ola mai lea philosopha fai anga kala fai anga kusi o kiako. Sau lea philosopha fai ona manatu fai ona tusi oki. Lea ima se philosopha ola mai ola kemi nge. Ngare sauma uma. Alai o so le la, ngoko le la. O so le la, ngoko le la. Le ai ma se suinga le alu le o kesenge ia so uma manga vai kan ka le leim kan ka le anga. Amene. Le ai ma se a angi mai le fa fiu le au vanga le o kapu le ai of the e fiu le uma se fa. Amene. Elanga e fiu to tell no po fema fu mai ai le anga. Where does evil come from? No one knows, the philosophers, the scientists, psychologists, whatever. The only person who could really answer these questions for us is the Almighty God. Tasia tangata na te talia le fasili lema malia ailo finangalo, malia ailo loto, o le atua le na faya oe ma faya. Hallelujah. Hallelujah. Mai manatu nisi, o le tusi le akenese sa tusia e tangata malato mafaufaunga human imaginations. A le manatu o le au popoto le afionga le atua manisi e whare nganga o lato mafaufau.
Genesis is a book of divine inspiration. Sa tu sia I lalo whauunga le anganga pa ia. Sa tu sia le tua. Aisa, ona o le tua sa tu sia le history o tangata na whaia I ona ao. E le ma whaia le tangata ona tu sia. Tangata na tele I whaia se mea ona tu sia. Le titeo o le whainga o le tangata. Mea ngā e lue whakaumisa uka wale fau a mai mane mano ki wa ai po feku weriki o le mea, o feku weriki o le mea. Amene. Mea ngā le wawenga malepe pe mamalama le whainga oe. Pea fwina ngā wawenga malepe lo wolanga pe le mamalama po inga whaia oe. A ea, so o ngā whai solo ai se kere manwa pea oe o ngā mai oe ke pure le laulangi ngei. A waku le akua se kālengi ska mai mea I lo whai ai whapea oe ke poko le lalurangi ako. O ngai wha lunga mai wha sausili ai lava lea. Ai le ua le loaka pa ue oki. Amen. You see how foolish man is when he doesn't know his origin. Pe anga le loa rona amatanga po le mafuanga. O le fionga le atua le tusa kenese o le whawai. O le upamoni, the biblical truth. O le ki te tala ina ai le tuspa ia atoa. Awa pe e te mamarama ia e soto a te le whaitaua kenese le atoa so iroa. You have to start from Genesis. Amene. Pai mo fia le me le ai foi se te ai. Ai sia, fisil mo mua o luka ma. E kaunga I lon mek sa wai, o luka ma, fengu ai fanga wai. O lutina, amene. Those are basic questions. Fa pena foi da fionga le tua. Genesis unlocks the whole Bible. We learn that there is one God, the creator of the universe. Tato wa o ina tasi le tua o le na whaia le langi ma le lalo langi. O le fasidi. Lea le mafuaanga o mea uma ma le vevesi o lo tupu le lalo langi nei. Tato whai tau ke nese lo me ta upu. E ui lava o whai upu ma sani e tato. A wa manatu e au mai na I whapea o na whatau nuu ai le awa o ina o le tatou matau whasolo. Amene. Au te loa wa e tau lo tōra kene se atoa. Au te loa fo ina wangalo is whai upu. Amene. O na whetala I ane lea o le atua I nā tatou whaia ia o le tangata I lo tatou whatusa. Mark these words. I lo tātou whatusa ia fōlinga ia I tātou. Ia pule fo I tātou I o le sami manu whelelei, ma manu wai whā, ma lau ele ele uma. A toa ma manu whetolofi uma, whetolofi lau ele ele. O na whaia lea le atua o le tangata I lo na whatusa, o le whatusa o le atua na ia whaia ai o ia. Na whaia e ia I la ua o le tane ma le whawhine, tane ma le whawhine, le eisi whawhawhinge. Tane male whawhine. Amene. Ele aini whawhawhine. O le fionga le atua ele aini whawhawhine na o tane ma whawhine. We're living in a day and age where people are confused. I remember te aile te leo le whanonoa o le tele o tangata Kerusiano mai Kalesia. They tolerate this theory. Wa lato talia le lema fau lea. Amen. Mata upo lua, upo fitu o le iva. Ona whaia le I ova le atua o tangata I le efu o le elema. Wa manava I ona po ngā isu o le manava ola. Ona avea I lea o le tangata ma tangata ola. Human being. Wa whaia foi e ova le atua. O le whātoanga I e tēnei te sae, o na ia tuina I lea mea o le tangata na ia whaia. Amene.
O tupuina foi e ova le atua il fanua la a uma matango fie le ai e le foi pe aina. Ma le la au le ola i tonu le fatoanga. Ma le la au i lo ai le lei ma le leanga. Ai upuna e mori mawina ai ina ua whaia le atua le tangata. God created a pattern for himself. An identity like him, an image of himself. Whaia e lea tua mori mauruna, i mata upuna, e tualu whare koe whaikau pe a wapea whenumi ai lo finangalo, whaitau i nasa wapea, ona whaia e lea tua, he created an image for himself, a pattern for personhood. Wanga whaia le tangata e pei oia. Whaia man whatoanga e tuai. Hallelujah. Hallelujah. Roma tau po e luas furu lima. Wa ave foi tangata i ova i le atua ma ua tuu ia te ia le whatoanga i e tena ngā lue ai, ma leo ai. O feta le atu foi i ova le atua le tangata o lo whape atu. O la uma o i le whatoanga e te ai. Ao le la au e ola ai e ilo ai le lei ma le leanga aua e te ai. Awa o le aso e te ai e te oti ai lava. Amen. Amatanga, after God created man, he had a relationship with this man. Hallelujah. O iai le wāwheraro ai o le atua o le na whaia le tangata o le na whaia le atua. Ese mea ia. O le na whaia ma le whaia. O lona uinga e ari mai ai o le atua o le pule a o le tangata e wharongo mo whai. Right from the beginning of time. Peo no whai atu o i o le mafuaanga o mea leanga uma, o i o le mafuaanga o le vevesi, o i o le mafuaanga o le manunu, o i o le mafuaanga o mea leanga maia o lo tatou o i tutonu o le tatou lalolangi. Sa whaia e le atua le tangata i lona whaatusa e atangia ai o ia, e atangia ai lona pa ia, e atangia ai le ami o tonu, e atangia ai le lei, e atangia ai le alofa. Amele. E atangia ai le whai mea tonu i le atua. Man was not a robot. He was a human being. Man and God are both beings. The only difference is God is a supreme being. Man is a human being. God is a supreme, longoinga e pule supreme i le being. The supreme being is the covering for the human being. Amen? On the fire leo le tangata, i le wāwhero aloa i lea, to authenticate this relationship, ina ia whātau waina wa whamau wa tū whātoanga na whaia lea tua. Tū iai le tangata, tū iai ma, tū tuunga, pule o lua i la au uma. Amene, amene, pule o lua i la au uma, ai tasi le la au te lua tango iai. Hallelujah. Ia o te loa te leo se tala fou. Pa te ina i mea na o te langona e tā ua e te mwhaiona e po e maia. Ma e piki ina. O i nā le whau mai eile le anga le tātou te uia i nei le larolangi le vai taule nei. Mea mua e pure ao le tua i ana mea na whai. I lua, beings, you need to know your position before God. Ia e loa ma o loa o ka uanga whaia i a ao le tua. Hallelujah. Ta una whaia. Ao le tua o lena. Na whaia. Amene. Mea mua e sao lor mea na te lele vaenga ua. Wavala mai.
Amen. Amen. Oinala, that's the identity of man right from the beginning. From God's perception, from God's perspective, he is a human being, I'm a supreme being. That's his identity. I have made him to reflect me. Na o whaia ina ia tangi ai, e whesili tangata, e whesili larangi, o ai lea o le atali o le atua. Amen. O le tangata o le atua. He belongs to God. O le intention na le atua mai a le amatanga. Na tū le whātoanga na whaia a o le atua, tū mai a inga aua. O le taimi te lua e te lua oti. O le whasiri, ngā oki a kamu mo ewa. Le ai. E le i whioti. Amene. Man was made in the image, the identity, the likeness of God, to bear the stamp of his own likeness. It suggests that God was in essence the pattern for the personhood of man. Mai e, o le langona le whamalo siam whamaonia, o le tangata le amatanga. O se mea na whaia lea, is a personhood, o le pattern le tua e atangi ai o ia, le tangata. This image, personhood, identity of God can only function in a context of relationship. Hallelujah. Hallelujah. E se tā ua whai upuru nā, o le reina le nā. O le atangia, o le atua, i le tangata na whaia i le atua. E whapea ona atoa leiloa ina, pe a whapea i to tonu o le wā whero aloa i aima le atua. E to tonu o le whaia ma le atua. E se e pei whainkara whai upu al whaingofia i le reality. Amen. Pea o le reality a le ano a oi le tua e pule a oi lo o langa mai le foi se me a fia i fua le tua ia te oi. Amene. Te longa na wa wai le lua va fero loa i po le whaia ma le tua. O atau iai se manatu. O oi. E atangia ai le sisiri ese o le tua. Ai afa pe te pule a oi lo o langa. O oi a o le sifi. Ia atangi alo se fia oe. E le atangi ai fuale atua se siriese. Amene. E atangi ai alo fa valvalea. E o winga fa sausiri mo winga fa mawalunga. E te le ano i le na whaia oe. Fa pea oe pule lalulangi nei. Amene. Ai le loa te le loa pe te o rata iao. Hallelujah. Mena e whaitau le fionga pa ia le atua, i tusi e sau whaitau atua, mai le tala le tusi tatou whaia, o mai a tatou whaia le tangata le tatou whatusa. You know, God formed a relationship with the one he created. Hallelujah. Ave mai le lapta inga le atua e a tamu o le aso e te lua ai eile la au lea. Te lua oti ai. He was warning of the day that the relationship would be broken. Amen. Amen. Ina ua saura le ti Apollo ui le ngata, ui aku ia Eva, nga ui aku mamua ia Eva. Ui aku ia Eva o aku ia lefa valvalea solo a kamu po opo feo iai. Wa o le mea lea o le tele nei whamtala ngata na ui a Eva. Ala ia a kamu. A henga whaile kua ia a kamu le whai a Eva. Aia? Ia le aka kau ki whaile reflection la langin nge vai ka. E le umakul kala e oso Eva. Oso aku Eva sevisi lo ia a kamu. E sao? Ah.
E le o le reality e ngala langi ngi vai ka. Aya. E le umana launga, le umana. Le o fai upu ana e tino watai foi ana po ana ne ana fila o study. Mai wa ai nei la o mo fatu ya foi. I mean wa umana ai eva. And he gave it to Adam. So Adam was standing near her, listening to the devil. E kau mai e leo se kai malo, se kwa fa mal mo ngai ka malo. E kwa me kiko the relationship. Amen. Fa longo tua o ia na fetala ia ile tua o lewa formally relationship le tua mal tanga na faia na ave ia ile ave ai e lapta ia ai na fa longo talinga ile tua. We made a fili, but isn't that what's happening today? O le ale matautia o mea to sit down e fai mo le tua wa tolo roto e ka miro mai se mea la vai le amanga ia. Amen. He was right there. But I expose the weakness. Leka maloroa. Amen. Kulei mo mo finge. Amen. Ai rafia kuikua. Ai le umaka kolaunga. Hallelujah. Pamailo tala le tua le aso e te lua ai, te lua oti ai. So the day they ate the fruit, the relationship was broken. The identity was lost. Uma. Le aso ana ai, o le toi fōlinga I le tua. The pattern of God was lost. The image was lost. The identity was lost. And the relationship was broken. Motusia le mafutanga, le whaia, ua le iloa le identity. O whawhika uri ka ko ke ui ai. Humans are looking for their identity. Hallelujah. They are searching for their true identity. They lost the relationship, lost the identity as a pattern of God. Curse was put upon them. Iai malaya I lunga, e le ngata o la ua, au le lalolangi atoa. Le lawe malamalama, lau tala le fai so atu. This world is a fallible world. A fallen world. Hallelujah. Le tioa fai mai Solomona. E le ai lava si tangata ami o tonu I le lalolangi. O le na te whaia ami o le lei ma le lea ngasala. For there is not a just man on earth who does good and does not sin. Nale wingo le mea. O motusia le whaia ma le atua, ua le iloa le pattern na le atua I lungo le tangata, so se mea le leia, le winga ngata la Solomona, so se mea le leia le tangata e whai le lalolangi le nei, e le o le ami o tonu na le atua. Amen. Amen. E le o le ami o tonu na le atua, so se mea le lei, o ame le lei uma te whaia, e te whaia ma le stamp te lele iai, e stamp alo ingoa, stamp alo identity, a fallen identity.
Pamalisa lamo. Na o tangi ta vita o la ngona sala mo ila nang sala. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Whauta na whanau a o maleanga a mio leanga, na o iei fo i manawa ro tina maleanga sala. Ai tusi Paulo re kalesia I Roma. Wawanga sala tangata uma. Ma ua le au wai le vi inga. I le atua soifua. All have sinned. Identity. That's who we are. We are simply sinners before God. Hallelujah. That we are simply sinners before God. That's a uma. Ole root na. Pole alena. Pole mafua angalena. Ole le angale sida ye o fufonga. Ile la rangi ne. Amene. O mo tu sia fa male tua. Ua le loa I tātou e na. Ua le loa fōlinga o le tua. Na whaia I tātou. That's who we are. Human race, no matter black, brown, white, tall, short, rich or poor, educated or non-educated, uneducated. That's our personhood. That's our identity. We are simply sinners before a holy God. Hallelujah. Mea foila na ale ma fai ona o e ma umatato uma ile level na ele ma fai on tato o ile si level. The foundation for the next level is this. Our identity, we are sinners. Amen. O tatou tangata leanga, o tatou tangata ngasala, ele ai se wha moe moe. Mo I tatou. Ai na ua. Pai le whengai ngā lea tua ma Israelu. Ina ua pa ulu tangata mai le amatanga, on sa ili lea tua. O sa tangata iei le whaia, ina ia mawhai o na hatangia ai o ia le lalorangi nei. Pai whetala iei le tua ia Jeremia e whaia Israelu. Israelu e mālaia le tangata o le whatua tua I le si tangata. Whatua tua e tangata ma ua whai tangata mona lima. Ma ua li liu eselo na loto ia Iowa. Hallelujah. Esel ta ua le whai upu le ia tau. Le ngata my curse is a man who trusts in man and made man his strength. That's exactly what's happening in the world today. Hallelujah. Le mena e fai so e ala utalo te loa e tere tangata ele na te latu te le te tonu la utala le fai so oa ona whawhita uri la rangi le tato tu iai. That's why democracy will never work. It's an ungodly system. Ele work. Na pau ale le lave ai pole tali ile lalolangi vai tau o le iai o ni tangata ua whaola ina o lato soifua e to tonu o whainga malo a o le system lava ia it's an ungodly system. E me langa le ka koke le whawhiangengi ma le lalolangi atoa. Amen.
Aluinga na tala le tua ya Jeremia. Cursed is a man who put his trust in man and makes flesh his strength. O kai ka inga I kākou e manatu, o kai ka inga I kākou e karikongunga, o kai ka inga I kākou I forfolanga, se pe pelo, amene. Ona o le loto man manatu o le tangata e le mo le atua e mo la tau lava ia. O le tension na le ala iona la patai le atua ia Jeremia. Le fweve mai sona mona po ame le uma a vapea e le fio le atua ma le aise matau o le atua e lo loto e le aise vi inga o le atua e maua I mele le te whaia. Amene. Aisea, se longa e to e ment le relationship le na motusia mai le amatanga. Te longa e koe restore. Amene. Le foi identity le na whai haile tangata le amatanga. Pato ama whai ona atangia le atua I mea tātou te whaia. Hallelujah. Hallelujah. O le launga la le aso le nei. O ane nai mea nai te manatua. Ai a lava mea ia e lua te manatua. Wa lava matutoi. O le fua le tele o isi au tala nana whai atu. A wa lava le mea mua. The relationship was broken. Our identity of the image and the likeness of God was lost. Wa lava na. Hallelujah. Ole ekalesia le atua. Ole ekalesia le tamai mamoe. Amen. Whaafitai. Ole la unga vai aso le lasa. But, amen. Despite our identity was lost, despite the relationship with the Holy God was broken, amanuia le tu ya nei tai au. Amen. Tātou tūlai.